Alhamdulillah guys, udah matang nih ya. Malam takbiran nih malam ini. Nah, kita menempok rebus ketupat di hari malam takbiran ini. Malam takbiran Idul Adha. Baik kepada korban perasaan Bu Ati ya. Lagi santai dia. Sangat manis sekali senyumnya dia. Ada yang kongkok lumayan nih. Oke guys, kita nempok ketupat ya. Pokoknya kali udah matang ya sore ini. Karena ketupat ini di hari raya sangat identik sekali di Betawi ya, di Bekasi. Kalau gagal makan ketupat rasanya gagal lebaran gitu ya. Oke guys, jangan lupa ya like, subscribe, comment, and share. Pulen. Hari ini kita godok ketupat guys. Tuh, ditunggu seperti biasa. Tunggu ajaib. Tunggu di kampung. No, ketupatnya dikit lagi matang guys. Nih kita tempok ya. Ketupatnya lagi matang. Masak ketupat ya buat lebaran hari raya Idul Adha. Ngasuh baru ngasuh ya. Ketupat ini matang. Mana kami lagi nunggu nih. Ini matang lagi guys. Biasa di tengah rumah setiap raya masak ketupat tradisi. Ketupatnya mantap pulen ya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Buat batik pulen. Kuplak guys, berangkat ya guys, udah matang nih ya. Malam takbiran nih malam ini. Nah, ntar kita belah ketupat pokoknya mah enak. Jangan lupa ya, masih balang mana pukulan TV. Pokoknya pulen ketupat.